jangan cium dulu. Tereret. Jangan pegang dulu. Nah, karena baru saja kita berkenalan. Mau cium soal gampang, mau pegang soal mudah. Tapi tidak mau main-main, silakan cari yang lain. Ayo, pakai lagu swarga apa tak swarga deh kak? Kula tak bahas musik ke, pakai lagu masuk swarga deh. Mun setia cek pakai lagu nak masuk neraka. Waktu ku kecil aku tak tahu yang mungil-mungil. Ku sentil-sentil ku kira pentil, tak taunya sutil lah, jo. Aja pakai lagu masuk jahanam ya. Waktu ku tolol aku tak tahu yang nongol-nongol. Ku senggol-senggol ku kira botol, tak taunya pentol lah, jo. Aja pakai lagu masuk neraka aja. Mi hafal kok. Ada masuk neraka kiyar ya. Cak gelak takut kok, Buk. Mau aku masuk di Anda Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Fassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Al-ayah. Sadaqallahul azim. Guru badan kaula juga guru ajunan Semulja Kiai Haji Abdul Fattah, ajunan Kiai Haji Mahrus Ali, ajunan Kiai Haji Iwan Sofwan, Kiai Haji Abdurrahman, ben seteja para kiai, para guru sehadir, khusus epon, ajunan Semulja Kiai Baihaqi Mufti selaku pengasuh Madrasah Ibtidaiyah Diniyah Al-Ghazaliyah As-Salafiyah beserta jajaran keluarga, juga seluruh jajaran Dewan Muallim Al-Asatizat seteja ajunan beten kaula amul jaki, Kepala Desa Pakaan Daya. Okay. Ki Pakaan Deje ni Cak Madurana, Cak Jakartana Pakaan Daya. Mun Indonesia Raja nika Cak Madurana, Cak bahasana Indonesia Raya. Sekanto Pakaan Deje, sekasah Pakaan Laut.
Untung beda kanto, mun beda laut tekelem membian. Alhamdulillah kaula ajunan bi Allah takdir apolong tapangki malam samangken dalam keadaan sehat. Itu akin ajunan terterus sehat. Terterus beres. Manter lo itu panah penyakit. Manter tak kek sakit ah. Manter lo ring keringa. Romoro itu mau mate. Leh, lo kek sakit amin, tak ring kering amin. Mau tak ring kering kan langsung mati bu. Oh berarti mbian minta sakit gelu. Oh lah tak usah mati apa cang mbian lah. Wah salah kapi. Salawat ben salam atoraki dek kuste kanjeng Nabi. Kalau ben kuste kanjeng Nabi salawati manter tetialan jalan. Sehadir ni kata nyeting dek ke neraka. Termasuk swarga. Terus swarga. Terus masuk swarga. Tertuli mati. Embian ke swarga na tero. Keng kamate lo ende. Reken tero masuk adi-odi deh ya. Masuk odi. Cek buka lagi ning kiba mulai pian. Ya terus. Magila. Maki kalak gelum. Oh, cek pana tengki ya reka. Tisu nak erupsi, ada kipa yenum gelu tangai, wil turun. Tisu yang keagi nak kalak gelu kina. Ha, aku tak kipa mulai gelas apa je. Hari kilo teti pejabat ada iya re. Mun sampai iya nom gelun tok bi gulam pian. Pon. Ya. Pon, kiba mulai boleh. Dia dokter ngisot nih kan. Bapak Ibu hadirin saya muljaki Allah. Pekus salamet becek ben pun tenah pakaan deja ni ketergantung dua perkara gitu. Dua ni bitan kula pada pak. Dua ni kebitan kula jelas sakinah. Semua ke pakaan deja sedua ni ke andi akapi. Dua menter andi akapi. Menter andi dua kapi. Benter. Langsung. Balik titik butuar tena. Nggih. Bada mati suri, bada suri mate. Mun mati suri ni kan mati udi boleh ni kan mati suri. Keng mun suri saya mati. Tak kira jaga kia di. Pik suri nyempit.
Pon, jadi pakai anda aja nih kemuntro saya, pakai anda aja muntro bagus, pakai anda aja muntro ceja pecreh. Dua okorna, mun dua nih becek, pakai anda aja nih bagus. King mun dua salah situ nggak beri sebutu, pakai anda aja nih iku batere tak tetibal datun toyibatun warabun ghafur manter, pakai anda aja andi dua nih amin. Bersitung, ajunan Gusti Kanjeng Nabi nih ke adabu. Al-mar'atu imadul bilad fa idza saluhat saluha sairu biladi kulli wa idza fasadat fasada sairu biladi kulli. Okoran paka adeng bini kan perasaan kan, makanya hak telak nih kalau ibu ki kereng bini reng laki seoleh nelak reng bini tak oleh nelak ada apa ulan perasaan saya yang kui mun nikah ibri hak telak salah kui telak pak kali tangkan ceruk. Tapi kita bikin lagu telak campur dia no. Baba lingko. Mun la kadung kikir je paling ngak HP butuh ruang. Oning HP butuh. HP dia mun kadung butuh pate elok mate. Pakai ni saja nyareng. Je bisa laki. Je kajer apa le tak nyaman kering mabur. Torot. Pakai ini an saja ngegas. Tapi ini kasih banyak benih kanto. Ini kasih banyak ke timur sekali kak. Ke timur tangkel. Kata sabora. Keborok sabora. Keborok beli kerong. Masuk nganan bereng sedang. Iya dinak dia. Iya dia ku campur potongan. Jala potongan Marlina kebing aja. Tangkan cerwak tege mengnya ibu di jong. Ngkocana kami reng ni serembian ka. Iya potongan jo. Ya bakal ambil bini nak kapi. Mi juga cak makin kota kok kia. Allahumma sholli ala Muhammad. Pon, jadi mun anak ni umur 7 tahun hadirin, mun anak ni umur 7 tahun, cek tetireng tua seniser, tetireng tua eman. Nah apa pita naring tua niser ben eman? Mun niser nikah, apa saya penta anak ibu kapi? Bu, es krim. Ya. Coklat. Ya, permen. Beri ni kan nyaman dan niser. Mun bu sini niser, mun bapak ni kan eman. Es krim, Pak. Ada es kriman. Pak, coklat. Ada doker sebedah. Mun minta secoklat. Datang ke ngocak njam ya bahte kecek karo minta es krim leme bule ke bahta iburi nyampit mo neng laki kok beni eman ke es krim male keng montang anak jibik kok es krim eto roti satia tang anak misem satia keng 15 hari aki nangis kiki nebi ilik kili alobeng pekan sakit jadi kok keng mikir jangka panjang tang anak dia anguan nangis satia gara-gara tak ibri es krim daripada nangis ku leku keng margana sakit kiki mun satia ketika nangis bisa iom puli lain ambu keng mun ketika sakit kiki ku leku percuma karena kiki nala butuh aja bapak buk menembu tak kira dah iya kiong gua cek mun bi bapak pak es krim tak oleh mun bimbu pak ya jasa lagi boleh coba boleh ada apa perasaan saya yang kuimbian perasaan saya yang kui makanya mun lebih 7 tahun dah pajang lagi nih cerok norok mbian munduk mbian cek jompo munduk kak bapang ngiba aing sini kan anu nyun barok kayak kiai mi po lagi pernah keng makin ki iyen ce mati mano iki kula kapan keluar apuh ben atas saleko ni ibi embung kalum kamera ibi naing derem macam dengan atas lagi bebimbung Bipangking minta ki aing barok ke iyan jam bimbung kon iben bental apa ke kamera. Allahumma sholli ala Muhammad. Terakhir Pak Mulia. Kurang abid. Dia ondeng gerang. Kuring dak minyang leka.
Maling abri pese tak tega maling nggak sedekah. Jan soki belum tentu jan bunga, jan ruat empian sing bekalampi. Empian sekak kantos sekalampi na harga 3.500.000. Ben kalampi si harga na 50.000 tak pada. Mun 3,5 juta ada iya pantojo ar. Mun saya belum polole manda iya curang dan. Jadi jan soki benih sajan bunga sajan ruwet. Makanya ukuran bagus ni kebenitunya. Kenapa ukuran bagus? Perngaki jabuna kanjeng Nabi. Mayyuridillahu bihi khairah yufaqihu fid din. Pasero orang seekar pagi bagus, maka orang ni kabi Allah pangarte ilmu agama. Sera ukuran bagus, torai mun beda orang pangarte halal haram, bisa ngaji Al-Quran, bisa ngaji Safinatun Najah, bisa ngaji Sulam Taufik, bisa ngaji Bafadol, bisa ngaji Bidayatul Hidayah, bisa uning antara coba becek, akhlak ka bagus. Nika orang seepa selamat tak yokor kalaban soki, tak yokor kalaban jabatan, mun ngarte ilmu agama. Nika keng epele bi Allah berarti orang selamat becer dunia akhirat. Amin. Artena putrana sampian si badai Al-Ghazaliyah As-Salafiyah. Kak dinto termasuk orang si Allah keng eba becer. Amin Allahumma. Tak kapi makin nika bisa ngerti ilmu agama bu. Malarat makin. Bilbi makin zaman ni kalau modern. Bek tak pati penting orang kemat. Napa? Engkingnya napa kengnya napa jompo. Tak ngene bae kanto. Zaman makin ni kehadirin mun pas sampai bisa abojeng bisa ngaji Quran ni kan luar biasa pun. Makanya on Allah putrana ajunan sebagai gak dintu manfaat ilmu na. Berzaman makin ni kemun bunyi syariat ukurna butuh. Tak zaman nampian lambagi ngode lambak dek apa-apa. Lambak bagus cara pacaran tak ada. Apolong laki bini todus. Ben lambak nak kanak ni kami kesampai tua cangri lambak ko cak ki buka ngelok tu apa-apa. Cak lambak mun cenuciran umur 14 tahun abang kang mandi. Engki kan? Mandi abang kang lagi bini cak kecak sut losotan ngoylang ngoyan aman. Mun makin jak ngoylang ngoyan nyelem. Iya ke sungai. Betai ya bu. Cak lambak dek cara pacaran. Lambak ni paling ngepol rat surat dan lambak. Lagi bini rat surat dan. Engki. Sebelum ibaki pah beri minyak sepalding. Engki kan? Oh mau dibagi repuh akhir si kemis. Betangki. Tulisannya ku banyak aja karo Bandung dulu baru Jakarta. Senyum dulu baru dibaca. Dibuka ke dalam to the point. Ubur-ubur ikan lele. Mun lebur kiba mule. Benih mun lambak 1 titik di belakang koma. Situ yang cantik siapa yang punya ke. Ini bapak beda bacaan 4 kali 4 sama dengan 16. Sempat tidak sempat surat ini harus. Hafal kapir alumni berarti ya. Alumni. Bener. Kini kamu kirat surat. Tadi kalau mbak lo ibu kiti, lo atom mau makirat surat dan. Semaki surat dah. Berdebu embuk narua. Ikan berdebu embuk kan. Berdebu embuk. Alhamdulillah cara pacaran 2 tahun lo tetiban pacar aku tak ngabin bu embuk naji. Ngakoh, saya kema bu embuan saya kening kabin saya kema. Dari lambak mun mangken nak kana a iya mincret cendak lek mun buntil pun reng laki cendak kalakal mbian ben muntil pun bireng laki lek pokok acelak sambi akacah ngalak oding ilum pete mun melak padang mata keng mun medum bedek iyate jawab bi kakele sapora mas mbian mun lakar niat bagus tak usah pun tilpunan epak benembukku lagi beda mun lakar sampean niat bagus penta kering tua bener laki-laki sejati itu bukan laki-laki yang memberi mawar jelas cek jabar jaja kakek lagi anda deh kebala bi kole ya reng laki reng meleng kapir le are meleng kapir nakal kapir ya kecuali engkau
Pokong janda kelakar. Janda, si Andi cowok mulai didina WA marina. Mas, saya minta kepastian malam ini juga. Kau mau melamarku atau lu gue? Janda kelakar, janda kelakar. Mun lambak bagus, cak lambak makin lagu ni kegenteng. Adik-adik lambak lagi. Jangan cium dulu. Tereret. Jangan pegang dulu. Karena baru saja kita berkenalan. Mau cium soal gampang, mau pegang soal mudah. Tapi tidak mau main-main, silakan cari yang lain. Ayo, makai lagu swarga apa tak swarga ni kak? Kula tak bahas musik ke, makai lagu masuk swarga ni. Mun setia cek makai lagu na masuk neraka. Waktu ku kecil aku tak tahu yang mungil-mungil. Ku sentil-sentil, ku kira pentil, tak taunya sutil lah, jo. Aja pakai lagu masuk jahanam ja. Waktu ku tolol aku tak tahu yang nongol-nongol. Ku senggol-senggol, ku kira botol, tak taunya pentol lah, jo. Aja pakai lagu masuk neraka aja. Mi hafal kok. Ada masuk neraka kiyar ya. Cak gelak takut kok, Buk. Mau aku masuk di Anda Muhammad. Pon, alhamdulillah. Paka anda je sedua nikah beda kapi tenggi. Mun lani bini ing soliha, mun la pendidikan na ampun, kitab syariat ibul aki. Tinggal menunggu regenerasi. 30 tahun, 40 tahun yang akan datang. Pemimpin-pemimpin di Pakaan Daya adalah anak-anak sampian semakin bagus berpendidikan Kak Dintoh. Maka ke depan besar harapan Pakaan Daya bakal dadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Demikian. Hah? Kilo. Mbian kilo. Aku udah. Ya pengajian nah. Aku orang. Nguncang TV. Mungkin ngempong ke madrasah lihat kecek nyaman na kurang ko. Apa majar? Apa? Melarat. Bang, nguncang gula tak melarat, gula sebentar sih melarat. Mun nguncang aku lah ke Roma ya temu yo. Ayo mana. Ni ngerti kagak ya? Apa boleh? Oh boleh. Pada tak beres sebelum saya ceramah. Pon, saya nak sambil gajah terbeda manfaat lagi. Kula benin tera gajah, keng muntai gajah impian gitu. Kula wakru keng neraka jahanam. Umbian jo mulai kan itu. Mulai bi apa jong ya baru kok itu. On suka dito. Allah pa kun mulai kok yo. Jadi kok pulang genteng yang ku gendeng biar gitu ya. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ngereng waktu tutup bismillahirrahmanirrahim. Amin haho haho. Ku tebak kare ngabri nari mi pacek budun ada ya. Ile pada ngamin haho haho juga.
Cak gulala fi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina